Pemirsa, dried flowers utawi bunga kering kantun dados tren dekorasi populer ring warsa pungkuran. Bunga kering inucap ngicenin keluwihan sane awet tur dados pengentos bunga asli sane seger. Dried flowers, bunga kering melakar saking akeh sorong bunga seger, don miwa biji-bijian utawi serat tanaman sani kering alami, kanan inucap mejanten, nadosang bunga kering awet, ramah lingkungan, tur nenten muatang mertenin sani khusus. Duning asa punika ring sejeroning ngemit keluwihannya nih, bunga kering mangde kegenang ring genah sani kering nenten lembab. Lianan punika bunga inucap, sida kekeringang antuk ngejemu ring beten ai, utawi kekeniang angin kemanten. Bunga kering ketanyaane ke angin ring mekudang-kudang dekorasi, sekadi karangan bunga, hiasan dinding, jepit box, utawi aksesoris sani lianan. Bunga kering taler becek angin dekorasi rumah, utawi acara-acara khusus, sekadi dekorasi acara pewiwahan, kekeling wanti warsa miwa sani lianan. Dewi Suarini miwa Devi Bali TV.